Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 8, versikulo 10. Pilyam ti panursurok, asaan kitdi ati pirak. Pilyam ti panakam mo, saan ati puro abalitok. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakalaba akon, Marilani. Urayan nakbiit, mare. Taibal na ukulaangan day pilinabaat. Agkuyugtan nga agawid. Naimbaglaangan Tadda ka akadwak nga aglablaba dito'y karayan. Inton umay asabado. Agkuyog tamanan nga aglaba, Mare. Wan, mare. Dagasan naklaang ijabalay. Okay, Mare. Ay, wan gayam. Domingo inton bigat. Intay manan makimisa, Kaya't kukumangam. Ni, apay ngay nga addangam na, mare. Amang ano saan na kami apalubusan ti asawa. Apay kumaasaan. Agtrabaho kami kano iti garden. Sigun kan kwa na, sayang kanulaang ti oras ming agtugtugaw iti simbaan numapan kami makimisa. Anya. Nay, apa anak kapeles kayo, mate, Yulay? Domingo italakay. Kahit, anya ko man no Domingaw. Intayo makimisa Sino tinangibaga, mabalin nyo ti mapan makimisa? Awan mo't dakas na no makimisa kami lakay. Maminsan laang mo't iti makadomingo. Inkay kay dagpeles, taintay agtrabaho iti garden. Di nakamlapdan lakay. Saan kumaanatangken ti ulam, Yulay? Di mo ipilit ti kayat mo. Imbis ang mapantay agtrabaho, tapno at dati kwarta tayaw. Day taki din makimismisa ti pangpangrunayaw. Kayat mo man wano saan, makimisa kat itugot ko ti anak ta. Agrobwatan, Sheila anak. Winanang, siya kundi mangawit iti balon ta adano. Ay. Diyo ka din nang agtimbaga kitay. Inkay pulas, tamapantay uji garden ita. Isupay taramidin yaw. Saan na kami amalapdan, Lucio? Kastagaya ma. Anay ko. Apay akinabil mo matan ni nanang. Gaputan na tangken ti ulo na. Kahit no di mo mat kayat akabilin ka, dumngag ka kanyak, Sheila. No di yu kayat timapan makimisa. Di nakamlapdan, tatang. Takayat mi tagdangag iti sao ti Diyos. Saan anatangken ti ulo yo adwa? Saan asyak ti pagpungpungtutan nyo Amuyon ti mapasamak, no siyak ti makapungtot. Kasano nga yan, nanang? Saan tan amapan makimisa? Ano santa pay laang anak? Amang ano dangran na tati amam, no ipilit tati mapan makimisa. No apay mat nga minakas jay ni tatang. Jay lapagkwartaan ti ipang pangruna na. Awan pa'y ti kunana amapan makimisa. Uwan nga rod anak. Naimbag ko ma. No saan na taalapdan a makimisa? Day tangarod kat. Ay, no apay mo't nga minakasta ti ugali ti amam. Ala, ano santa pay laang anak ko? Nay, apay nga agtugtugaw ka laang dito, Sheila? Tatang, nagpudot unay. Iso nga aglinong tayo pa'y. Kat, anya nga rod nga ti malpas tayo? No aglinong laang tiramidin tayo? Jakon kabailan. Nagpig sa tinit. Ala, inkatulungan ni nanang mo, tapno ado ti maimula tayo. Tatang, kitaan nyo agkakapsutan ni nanang. Oy. Di nakman dramaan dita. Tumakder ka kitain. Kasano nga maadaan tayo iti kwarta? No sadot kayo mat niya, gina! Kaman kita gluto iti pangrabyan tayo, Yule. Aginanaak pa'y mo't alakay. Nabambanugak namin. Saan na mabalain? Nasken niya gluto kan, tanay, mabisina kaon. Apay akasta ka. Agpapada tayo laang anabanog kan mabisin. Ta nagtrabaho tayo kat nga rod iji garden. Kasano kumana banog kayo? Naglagan mo ti trabaho tayo? Aglablabos kan. Day talamang ibabaunan ti ammom. Na. Nagtured ka maten asumungbat kanyak, ha?
Anya, ti pagkarkarit mo, ha? Amom na anya ti pagkarkarit ko, Lucio. Ti pamilya ang naggapwak. Kat no mamirmiraot mo ti pamilya naggapwam. Anya nga ti maikarit mo ijay, ha? Uray mamirmiraot kami laeng. Saan apulos nga inaramid dagiti naganak ko, dagiti ipalpalak ammo kada kami iti anak ta ita. Adayo ang naragsak ti pamilya binukol dananang kentatang ko. Ngam ti pamilya tayo ita. Nih, bakit? Jak mo't makita dayoli. Uray siyak lakay. Ti ko na ngamin idikalman. Amangan no saan akayat ti asawa na amakimisa da. Nih, apay kumaasaan? Una tanapat patag ka no di garden da ngam ti panakimisa da. Ay, kaasimat nga ron ni Yuli, kanti anak da no kasta. Anya nga ta ti pampanunutan ti asawa na aya. Saan tayo nga amo ti taray ti panunot na? Angam iti kasta nga aramiden na. Nalawag, asaan amamati iti Diyos. Tanapat patagkan kwa na ti pagkwartaan na. Unay lakit din aya. Anya nga tano kasaritam inton maminsan lakay. Uno itad mo kan kwa na di may sa abibliam. Ay katun no lakid di kayat na ti agadal iti sao ti Diyos. Padasem lata. Anya nga iti amo tayo. Amangan no day tati masapul na. Anya tar aramidem diti parangan me, pare David. At dako matikayat ko nga itadkan ka, pare Lucio. Anya nga ita. Daytoy, sigud na Biblia. Amok ang makatulong daytoy kan ka. Tapnoy bagagken ka, pare David. Jak kasapulan ti Biblia. Kwarta ti kasapulak. Pare Lucio, adu ti maadal mo iti daytoy a Biblia. Jak nga rod kasapulan dayta. Di mo man ipapilit. Tamangan no maibarsak ko lang dayta. Sige nga rod pare. Saan ko nga ipilit no di mo kayat? Ay kat kasta. Tapno saan ka makapungtot ken ka. Ngam no agbaliw ti panunot mo. Mapan mo latalaan ijay balay. Ha? Jak kasapulan ko na lang aruden. Hala, aglisi ka dita dalan ka. Ado pa'y tinaskin nga aramide ka jagardin ka. Ne, kunak man no inted mo kinilusyo day to Biblia lakay. Ay, di namot kayat nga laan, bakat. Apay ka no? Saan na kanu akasapulan? Takwarta kanu tinapatagkan kwa na. Anya? Wan, bakat. Iswasan kun nga inpilit. Tamangan no guraan nak. Wan matkit di At damutan kan kwa na tulungan na tibagina. Narigat no pilitan tayo. Amangan no da tayo upay ti madaksan. Naimbag man ta pinalubusan na kati asawam nga umay aglaba dito'y karayan, Mariole. Wana, time palabana mo't laang nagitibado na. Dito'y makapagistoryata naimbag. Tunggal mapanak ngamin ije balayo. Madi ti panagkita ti asawam kanya. Tiyak mo't mauawatan ti ugali ti asawak, Mare. Ngam siya kun ti dumawat iti dispensar. No adaman na aramidan na adi mo nagustuhan. Man nakaawat akmat atao, Mare. Ay, kwag ayang Marioli. Adaman sa ludsudakan ka? Anya day ta, Mare. Saan kayo mat anak kimisa idinapalabas a Domingo? Napan kami ngamin iti garden, Mare. Nagmula kami. Ay, una yun ti kasta. Uray ti panakimisa yun. Lapdan ti asawang. Napunwanak nga rudan, Mare. Iso a planok nga agawid kami pailaang iti balay mi. Nauma akon itikas jengar aramidan na kada kami. Sheila, Apay ka din, nanang. agawa am tagpalas. Sa dino ti papananta. Inta makimisa. Amangan no agungat ni tatang. No di natamasangputan diti balay. Di mo ni kaskaso ti amam. Ala, agpulas kan. Naskan ang makimisa ta ita. Sumurot ta kadaan tim alani. Sige, urayan nak nga rod, nanang. Agaw nga aktag peles. Urayan kan ijarwar, ha? Agawa am, tapno makapanaw ta dagos. Naimbaglaangan ta nakaumay kayo, Marioli. Ay, Juan Mare.
Saan kami ngamin anak kimi sa idi napalabas a Domingo. Iso nga inkarigatan mi ti umay ita. Nasayaat no kasta, Mare. Saan nyo nga ipalubos alapdan ti uray asino man ti panagserbiyo iti Diyos? Ay, wan amare. Saan a talaga? Maragsak ka na, tanak ka umay kayo, Mariuli. Ay, wan pare David. Saan ang mabalin a saan kami ang makimisa? Ang naragragsak ko ma, no kumpleto kayo asang kapamilya. Isumat ti kunak a pare. Di mat kaya ti asawak ti umay. Kinapudno na, naglibas kami laang iti anak ko. Tapno umay kami makimisa. Ay, no apay mo't ngamin akas jay ti asawa, Mare. Angam, saan kalata maawanan itinamnama? Addan tumatlat ta siguro pag nakman na. Ala, umunag tayo nga rudan, tani, mangrugin ti misa. Ituloy tayong tulatan ti panag-istorya tayo kalpasan ti misa. Nay, imbag man ta nagawid kayo nga gina? Lucio, Tatang, Sa dinaw tinagapan niyaw, ha? napan kami nakimisa. Apay ka di. Saan ka di nga imbilin ko kada kayo? Asumurot kayo kanya kay Garden? Italaang matarimwar kami, lakay. Aldaw ti panagiina na ita. wenmat ngamin, tatang. Lunes, aging ga iti Sabado ti panagtrabaho tayo. Mabalin ka di nga aginana tayo, mat iti tunggal Domingo. Anya kumangay ti pakabanlugan niyo? Kat simple lang matararamidan niyo kay Garden, ha? No kastoy matla ka na yun ti mapaspasamak. Nasaysaya at laangan nga agawid kami pa'y laang ijay ang dananang. Naimbag ijay, mabalin mi ti mapan makimisa. Kan awan ti mang tagtagibasit kada kami. Saan ang mabalin? Apay, Lucio, mabuteng ka, ano pumanaw kami kat awan ton ti babaunam? Dito'y kayo lang. Awan ti pumampanaw. Kaya't mo manwan no saan? Pumanaw kami, Lucio. Nito, Ala, umunagtan sila. Rugyan tan ti agimpake. Wen nanang. Maragsa ka nak, na nakapasyar kayo, Yoli anak. Dito'y kami ngagnaed nanang. Ha? Aglablabusan ti asawak. Di na kami palubusan ang makimisa. Itian niya ko maaga po. Napatpatag ka no di garden, ngam ti pan nakimisa mi. Ay, saan na saya at tikastangar aramidan na. Uray no busy a tao. Ikagumaan na latta kumati ag serbi iti Diyos. Taday ti maiparbang. Daita nga rod ti kanayon asaan mi apagkinaawatan, nanang. Kasado kuma mabindisyonan ti trabaho na. No kastamo ti aramidan na. Mangantan, David. Anya ngay day tayong luto masidaan bakat. Ay nadya paboritom alakay. Manganta nga rodan bakat. Tadapay pagnak inton madamdama. Mabiit lang ang lakay. Ni pari Lucio ka di nakatakder ijay paraangan. Ni. Wan, iso bakat. Itaman pa yung may dito balay. Adda siguro masapol na ah. Ala, ingka pa unagan lakay. Ang mga nunapatag ti bagana. Mala, mangisagana ka nga rod iti kapina. Tapaunagak. Oh, agkabi ka pa pare Lucio. agyamanak, pare. No kayat mo pa'y timangan. Mangala ka lang dita. Adutin luto ni bakat. Agkapiak lang, pare. Nalpasa ko na nangan ni balay mi. Anya gayam ti gagaram pare. Taapay nga imay ka. Pare. Mabalin ka di, adawatag jay Biblia, ngit itad mo iti kanyak. Ay, ewan pare. Saan ko nga intad iti sa balay? Taur urayan ka. Itad ko kan kaday jay a Biblia. Sige man, pare. Rogyak man, tagbasa iti Biblia. Ay katun pare. Nasaya at dayta. Aywan gayam. Saan pa'y kadian nagawid dayuli di tabalayo? Ay, saan pa'y, pare? Mailiwak nga roden kadakwada. Pare, mapan mo ida ay aywan ah. Ano sam, tas ikamat ti makagapo, no apa epimanaw da. Uwan, pare.
Day tamot ti plano. Uray naklabi ita pare. Ta inakalaan ti Biblia nga itad ko ken ka. Mabalin ka di nga agsarita ta. Yuli, bakit? Apay asinurot na kami pailaan dito eh. Nagbalbaliw akon. Namin anon nga imbagam day talusyo. Ngam aging gaita, awan apulos pakakitaan ti panagbalbaliw mo. Sa balitan, bakit? Pangasim ko ma. Ikan nagpaiti may sagundaway. Mailiw akong kada kayo iti anak ta. Amangan mo't no kung kunamlaang dayta. Tapno adamanan babaunam ija balay. Patyan na ko ma, Yuli. Pudno ang nagbalbaliw akon. Kinapudno na. Agbasbasa akpay ni ti Biblia. Intad kanyak ni Pari David. Agsubli kami ija balay. Ngam iti may sa kondisyon, Lucio. Anya deta kondisyon, bakit? Palubusan na kami amakimi sa tunggal Domingo. Sige. Ikarik, saan kayo nalapdan? Kat agkukuyog tayo pa yan, amapan makimisa. Nimbangagsapayo, bakit? Naimbagnot nga agsapam, tatang. Nagbanglo ti linutom alakay. Wen nga rod. Italamanan ang nagluto ka iti kanin tayo tatang. Hagtukaw kayo nga ruden, tamangan tayon. Kalpasan na, agsagana tayo. Tama pantayo man makimisa? Ha? No kasta? Kaya't yun ti makimisa, tatang? Ay katuwan anak ko. Agawaan tayo ti mangan Takababain mat, numala daw tayo iti misa. Ala, agkararag tayo pa'y nga rod. Sakbay amangan tayo lakay. Wen bakit? Agkararag tayo nga ruden. Saan mo nga ipangpangruna ti pagbaknangam? No diket ipangpangrunam ti nasaya at a relasyon mo iti Dios. Papagayam, ditaan ti naggibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.